Ovo je Dnevnik Radio Leskovca. Udruženje Teslin toranj u Srbiji u Leskovcu postoji od 2010. godine, a preko svoje Facebook strane do danas je okupilo oko 50.000 članova i simpatizera širom sveta. Osnivač i predsjednik Dušan Sinadinović zajedno sa ostalim članovima zalaže se za izgradnju tornja u Srbiji, u čijem sklopu će biti zdanja Teslinog naučnog, kulturnog i duhovnog centra, laboratorija i muzej poput onog u Colorado Springsu, zatim umetnička kolonija i galerija, Teslijanski komunikacioni centar, radionice za izradu eksponata i turističko-zabavni park. Opširnije u prilogu Ivane Veljović. Osnivač i predsjednik udruženja Teslin toranj u Srbiji Dušan Sinadinović ovom idejom bavi se već 30 godina. Veliki broj istomišljenika iz celog sveta, čak 50.000, podržava ideju da je Nikola Tesla najveći svetski um i simbol Srbije. Centrala u Leskovcu još uvek nema svoje prostorije, sve aktivnosti obavljaju se u Sinadinovićevom stanu, jer kako sam kaže, para nema od države i sponzora, pa članovi sami finansiraju rad udruženja. Uprkos tome, organizovali su 2 puta obeležavanje Teslinog dana u Narodnom muzeju, a dobitnici su čak 4 međunarodna priznanja, ističe Sinadinović. Mi smo dobili 4 međunarodna priznanja. Jedno je za udruženje i akciju pokrenutu, Teslin toranj u Srbiji, a ostala 3 su vezana za moj rad. Jedna je od Nikola Tesla kluba iz Amerike, druga je iz Nikola Tesla kluba Inovatori iz Amerike i treće je iz naučne fondacije Nikola Tesla iz Amerike. Znači to je za doprinos i razvoj u propagiranju Teslinog dela. Teslin toranj treba da bude simbol moderne Srbije. On bi po mojoj proceni trebalo da postane turistička atrakcija svetskog ranga što bi donelo dobit našoj zemlji, smatra Dušan Sinadinović, idejni tvorac ovog projekta. Projekat predviđa da se izgradi po mom idejnom rješenju replika Teslinog tornja koji ne bi imao mašine i aparate koje je ugrađivao. To je bilo kulturno-istorijsko turističko delo, a oko njega bi bio prateći deo gde bi bili naučni centar, gde bi bili hoteli, restorani i sve vezano za Teslino delo. Pored toga bio bi i deo gde bi bili izloženi Tesline eksponati iz njegovog života, rada i dela koje tek dolazi da se ostvari u neko skorije vreme. Predstavnici Leskovačkog udruženja Teslin toranj u Srbiji u drugoj polovini septembra izložit će na naučnoj konferenciji u Sava centru maketu tornja pred stručnjacima iz celog sveta. Gost jutarnjeg programa Radio Leskovca je Dušan Sinadinović, osnivač i predsjednik udruženja Teslin toranj u Srbiji. Vi ste pokrenuli inicijativu za izgradnju Teslinog tornja u Srbiji pre koliko godina? To je bilo 2010. godine. Inače se 30 godina već bavite tom temom. Da. Od tada do danas šta se uradilo? Zapravo od pokretanja inicijative od 2010. godine do danas, dokle se stiglo? 2010. godine, osim što je otvorena akcija za izgradnju Teslinog tornja, to ide sve preko interneta, preko Facebook, pošto su naši članovi širom sveta, otvoreno je udruženje koje je relativno mlado, svega 2,5 godine. Članovi udruženja, odnosno simpatizera udruženja Teslin toranj u Srbiji ima, kao što ste rekli, širom celog sveta. Vi ih zovete Teslijanci. Koliko sada ima članova? Oko 50.000 iz celog sveta. Šta je tačno predviđeno tim projektom? Pa projekat predviđa da se izgradi po mom idejnom rješenju replika Teslinog tornja koji ne bi imao mašine i aparate koje je ugrađivao. To je bilo kulturno-istorijsko turističko delo, a oko njega bi bio prateći deo gde bi bili naučni centar, gde bi bili hoteli, restorani i sve vezano za Teslino delo. Pored toga bio bi i deo gde bi bili izloženi Tesline eksponati iz njegovog života, rada i dela koje tek dolazi da se ostvari u neko skorije vreme. Kako vama pružaju podršku simpatizeri udruženja iz sveta? Na koji način? Celo udruženje je skoncentrisano u Leskovac, znači centrala je ovde. Koliko članova ima ovde? Ovde ima negde oko 50 članova, ali zbog nemogućnosti, pošto nemamo svoju kancelariju i sve ostalo, to se održava kod mene u stanu. Tu su 10 člana koji su aktivni, a ostali članovi sa kojima smo u kontaktu su preko Fejsa, preko interneta, preko Skype-a i daju svoj doprinos na svoj način koliko ko može. Inače da kažem da udruženje se samo financira, nema članarina, nemamo sponzora, nemamo
nemamo ni jednu vrstu pomoći financijsku ili sličnu od organa države, znači sve je to na dobrovoljnoj bazi u okviru našeg udruženja. I ta ideja sama živi i ona se širi i eto probila je granice naše zemlje, prelazi na sve moguće kontinente. Šta je ono što nas prvo sledeće očekuje, zapravo šta očekuje udruženje? Koji je to datum bitan sada za vas? Pa jedan od bitnih datuma je, mi smo pokrenuli Teslin dan, znači u Leskovcu Teslin dan biće 3. po redu u saradnju sa Narodnim muzejem, a onda je septembra meseca druga polovina velika naučna konferencija o Nikoli Tesli, gde smo i mi deo priče i gde ćemo da izložimo maketicu visoku 3,40 m, koja će biti deo čitavog programa u Sava centar. Na toj konferenciji dolaze sve eminentne ličnosti iz sveta nauke od Indije do Amerike. A kako je bilo prošle godine na obeležavanju Teslinog dana ovde u Leskovcu? Koliko je bilo posetilaca i kako je uopšte protekao taj dan? Prema rečima ljudi iz muzeja bilo je prepuno, znači trebalo je barem 3 takve kongresne sale da bi mogli svi ljudi da bliže čuju celu priču. O ideji da se napravi Teslin toranj u Srbiji vi ste obavestili i predsjednik i premijera Srbije, da li je bilo nekih reakcija? Pa bilo je, predsjednik Tadić je u Narodnom muzeju Beograda Teslinom čak podržao tu ideju svojevremeno. A sadašnji predsjednik? Pa nismo bili u kontaktu, mada mi imamo potpisanu saradnju sa naučnom fondacijom iz Filadelfije, pa je prilikom otvaranja spomenika na Long Islandu predsjednik naučne fondacije Nikola Lončar i na tu temu popričao sa predsjednika Nikolića. Rekli ste za vaš rad, koji tačno rad, na šta se konkretno misli? Pored svega, znači, vezano rad za projekat, znači koji sve više pobuđuje pažnje u svetu. To je bilo reči na svim kontinentima, o tome su pisale australijske novine, govorilo se na kanadskoj radioteleviziji, znači naši članovi su svih vrsta profila i ta propagiranje Teslinog dela koja nije u javnosti dosta zastupljena i kada obična osoba čuje šta je i ko je Tesla i šta će njegovo delo da znači za budućnost, prosto su fascinirani. Drugo, veliki je broj u celu priču omladine koji kasnije, kada shvate šta znači Teslino delo, Teslina filozofija, način života, o čemu priča i država, o čemu pričaju i sve verske zajednice, o načinu ponašanja, nam se priključuju i sigurno će od tih danas mladih ljudi neko postati neki naučnik i nešto doprinuti razvoju nauke. U centru pažnje javnosti bili ste 1987. godine, kada ste odbili ponudu Mercedesa da u njihovom institutu primenite svoje inovacije na rotacionom i polurotacionom motoru. Zašto ste odbili tada ponudu? Moja želja je bila da sve to bude nekako u Srbiji. To su studije 2 potpuno nova motora i bili su interesovani ne samo Mercedes nego i druge svetske kompanije da nastave rad na tome jer imaju stvarno velike institute i novac, ali ipak moja želja je bila da to nekako bude u Srbiji i da nešto Zastava i naše firme urade na tu temu, ali zbog celokupne situacije to je ostalo tako. Pored toga što imamo veći broj projekta, tu je i projekat Mini Teslin centar. To bi bio sedište udruženja, Mini Teslin toranj izgrađen od par metara, onda izložbeni prostor gde bi bili izloženi eksponati o Teslinom radu, životu i delu. Tu bi bila suvenirnica i centrala udruženja gde bi moglo sve to da funkcioniše. Za to ne treba previše novca, a mnogo bi doprinelo bilo kom mestu, pa i Leskovcu. Pa da, bili smo predstavljeni na konferenciji u Filadelfiji, kažem opet, to su bile najveće ličnosti iz hrišćanskog sveta, gde je naš projekat stvarno imao veoma zapažen deo. Kažem, i taj sertifikat je tom prilikom dobijen. Jedan deo priče je, to je predsjednik naučne fondacije došao da lično uruči priznanje meni i udruženju u Leskovcu, pošto je Face nešto 124 časa je živo. Tu je stranica akcija Izgradimo Teslin toranj u Srbiji, tu je grupa Teslin toranj, tu su grupe Nikola Tesla i tu su članovi ne samo iz Srbije, nego iz celoga sveta. Znači, tu Trasanter non stop radi da bi preveo sve ono što nam pišu i što nas podržavaju, što predlažu naši članovi vezano za Teslu i njegovo delo.
Inače, neverovatno je koliko je sve zainteresovano u posljednje vreme za Teslino delo. Sada podržavamo akciju da se u američkim školama uvede malo više priče o Teslinom delu, a ta priča će doći i u Srbiji. Na YouTube-u ima dosta filmova o vama. Jeste, da. Ima dosta filmova, a ima i video zapisa koje je pravila akcija radi propagiranje Tesla i njegovog dela. Imamo pozive iz čitavog sveta na razne konferencije vezane za Teslino delo. Ali pošto je takva situacija da naše udruženje nije u mogućnosti da bude predstavljeno, mi ne odlazimo. Znači nismo prisutni, ali naši prijatelji i naši ljudi koji održavamo vezu preko interneta nas predstavljaju na neki svoj način koliko je to moguće u toj meri. Da imamo malo više stabilnu financijsku situaciju, bilo bi mnogo šta urađeno. Znači imamo i projekte vezano za pravljenje nekih Teslinih modela za koji su zainteresovani u svetu. Dušan, ja vam želim puno uspeha i da uz podršku prijatelja širom sveta realizujete svoj dečački san. Hvala lepo i hvala na pozivu.